Ot ngamugai chapter 40. Idio gamuria ita maron kapei togir isip ele payanga rua tikaro karonga payama ad maron imatai. Payanga ede ele nauratangan parerenga maron kapei aya wain. Be payanga ede pade ele nauratangan nononga maron kapei aya bread. Tota maron kapei ilolo bake pagi surua. Ta idol gir gatidio marirnga paraunga aya ibageyai. Ta idol gir gatirurunga ngan luma panas nga aya. Beluma panas nga aya tuawa, ne Yosef pade imamarongan. Marir nga ibada nauratapan Yosef ngan luanga gisurua. Tidio nga luma panas nga aya mole tere gakus. Tabong ede maron kape yele paya nga tua ruawa anunur tua luma panas nga aya ilolewa. Be paya nga tua iparere maron kape aya wain ianun ipu ede. Bepaya nga ede pade tua inonono maron kape aya bread, ianu nipu ede pade. Be gaisala nga naro sae, Yosef igera gisurwa matar kemi mau, mambe lolo dede ga ede. Taibeta maron kape yele paya nga rua tua gisinga datima madongan luma panas nga aya wa bedane. Ikamado ga matami malai tau. Ta gisurwa tikeo. Gai anunumai, be ebeta nene ngan paulanga anunumai ipung pagai mau. Ta Yosef pikeo. Deu kekelen irangrangan ipasolan kita ngan anunuda ipu. Be irangrangan aninipu pagau ngan pade. Tuta yaba tua iboko ngan maron kape aya wain ininipu pan Yosef bedane. Ngan anunuk nagera waro-waro wain iboka-boka tol ienono. Mole mau ilaun papau iwot, ta ipur iwot gakus ta nagera itau-tau iwot ta ilabla. Maron kape aya loba ienono bagegei. Ta nabara wain itau-tau tuawa ta nabib ga isuli dudunga ngan maron kape aya loba. Gakus ta nabara loba ga ilapan maron kape. Ta Yosef pikeo. Anunum ipu ga bedane, girwain iboga-boga tol ene ado tol. Bewanga ado tol kus ene maron kape ga ilongen gotat nan luma panas nga aya. Ta idol go mulian ngan lem naurota ngan badanga wain ga ilapan. Mambe mugaya yau kakado. Bewanga yau lata mado kemi, irangrangan matam nanan gau pade. Naki miau lolo misat ngan gau ta keupan maron kape ta ilongan gau ta natnan luma panas nga aya tuane. Ngan sa mugaya nama mado ngan tano togai ibru. Be panua tipayawa gau ga nanaman nene. Be nene pade lek idil eta paya mau. Tidol gau sapayan ga nadudunga ngan luma panas nga aya. Yo yaba ede pade tua iboko ngan maron kape aya bread. Igera mambe Yosef ipaula iwa ianu nipu kemi. Ta ikeu pan Yosef bedane. Gau pare anunuk, be mole mau nagera kari tol iwon ngan bread, ienono garai ngan laborak. Ngan kari toa garai wa, nagera bread kemi-kemi imata ese ga ede mambe maron kape kim-kim. Begil man tinam tianian bread toa laborak yewa. Ta Yosef pikeo. Anunum ipu ga bedane, karei tol ene ado tol, be wanga ado tol kus, ene maron kape ga ibada go ga otak ikeo pagir panua ta tiket gagalim ga put. Ta tipakan tutu patim ga idaengan abe, ta girman ga tinam tianian patim. Yo ado tolila ga kus ta maron kape ikaro yanen nga kape ngan aya poponga. Ta ibaba ele marir nga busa ga tinam. Tota maron kape ilong yan panua tua ruawa ta titnan luma panas nga aya. Ta ipamarir gisurwa tua ele marir nga matariai. Ta ido leba tua ibabada aya wain pan ta ilwai mulian ngan ele naurata. Beyaba tua iboko ngan aya bread. Maron kape ikeu pagir ele panua ta tipakan tutu ipat ga idai ngan abe. Danga tuane iwot lalaide mambe Yosef ipaula anunur ipu pagisuruangan. Beyaba tua ibabada wain pan maron kape, imata nanan Yosef pade mau, imata sapiane. Ot ngamugai chapter 41. Rai ruai laga kusta maron kape togir isip ieno ga ianun. Tangan ianun, igera mambe madmadir nail isaliai. Be mole mau igera bulma kau 5 ga rua titup-tup ga matar kemi-kemi. Titna neu ga tidai, ta tianean puru boloma yau isaliai. Gakus ta igera bulma kau 5 ga rua pade.
Begir ti pege-pege ga matar papaya mau. Gir titnan yau nail ga tidai. Tatila timarir bolomangan gir bulmakau tua parengada yau isalyai. Begir bulmakau tua pege-pege ga matar papaya mau tian gir bulmakau tua matar kemi-kemi wata tison gir ga kus. Maron kape yanun tua berawa ga kus ta idai. Idio ta ieno pare ga ianun. Bemole mau igera wit itau-tau 5 ga rua kemi-kemi ga titup kapipei. Girti para-para ga tidai ngan wit ibo ga kelede. Ga kusta igera wit itau-tau 5 ga rua pare. Begir titup kapei mau. Ngansa namule wana-wana inono gir ga timalai. Begir wit itau-tau tua titup mau tian gir wit itau-tau tua titup-tup ga matar kemi-kemi wa ta tison gir ga kus. Maron kape yanun tua berawa ga kus ta idai. Ta iwatai mambe ianun. Begaisala ngan arosai maron kape ilolo ere ga ere ta ibaba gir panwa watai nga arga gir panwa borowar tua ngadawa ga tinampan. Ta ipalongo gir ngan ianun. Beyaba eta irang-rangan ipaula ianun ipupan mau. Beyaba tua iparere maron kape ya wain ikeu berane. Labone matak nanan le karonga sat ere. Mugai ya lolombake bagai lempayanga. Taya dol gau ga narudunga ngan luma panas nga aya. Toman ngan lempayanga toa inono ambret. Gairua amaro ngan luma panas nga aya. Pan marir nga parau nga aya ibagayai. Be bongere gairua anunumai. Be anunumai toa lalaire mau. Yanun ipu ere pare. Be gau anunuk ipu ere pare. Be yaba iriau ere ibru aya. Imamaro toman ngan gai ngan luma panas nga aya. Paya nga ton marir nga parau nga aya. Gairua aninipu pan ngan anunumai. Tai paula anunumai ipu kelere-kelere pagai. Tadanga toa ngarawa iwo talaire mambe paula pagai ngan. Gau nabara mulian lek naurata. Be yaba ere pare tipakantu tu ipat ga irai ngan abei. Iyo maron kape ilongo posanga tuanetai isula ele payanga ga tilangan baranga Yosef ga inampan. Taman manai tilangan luma panas ngaya ta tibara Yosef ga iwot. Ini nei ga idol barkia pau ga kus ta tibara ga ila maron kape imatai. Ta maron kape ikeupan Yosef bedane. Gau anunuk. Be yaba eta irang-rangan ipaula anunuk ipu pagauma. Be nalongo panua tipusa-pusangan yau. Tatikeo ga wangga yau longo panua anunud. Yau rang-rangan paula anunud ipu pagid. Ta Yosef ikoli ele posanga bedane. Gau narang-rang mau. Be dewi rang-rangan ipaula tutui anunum ipu pagota ipatarui lolom. Ta maron kape ikeupan Yosef bedane. Ngan anunu gau namar-mari yau nael isalyai. Be mole mau nagira bulmakau 5 ga rua, titnan yau ga tidai. Git titup kapipi, ga matar kemi-kemi, be tienen purup yau isalei. Ga kusta nagira bulmakau 5 ga rua pade, titnan yau ga tidai. Be tini di mogogo ga tipege-pege, be matar papaya mau tau. Ngan tibur tua ngadane Egypt, nagira bulmakau eta paya mau tua bedawa mau. Be git bulmakau tua pege-pege wa, tian gir bulmakau tua titup-tupua, tatison gir gakus. Iyo tian gakus, be imata mambe tian mau. Ngansa git tipege-pege maitne, mambe mugai. Anunuk tua bedawa gakus ta nadai. Be anunuk pade ta mole mau, nagira wid itau-tau 5 ga rua, tiparaka tidai ngan wid iboga kelede. Wid itau-tau tua kemi-kemi ka titup kapipi. Gakus ta nagira wid itau-tau 5 ga rua pade. Be titup kapei mau. Ngansa namule wana-wana inono gid ga timalai. Be gid wid itau-tau tua giririwa, tian gid wid itau-tau kemi-kemi, tatison gid gakus. Gau napalongo gid panua borou ad ngan anunuk tuane. Be etan gid rang-rangan ipaula anunuk ipu pagau mau. Ta Yosef ikeupan maron kape bedane. Anunum tua ruane ipu kelede. Deu iwangai pasolan yau ngan danga iwangai kado. Gir bulmakau kemi-kemi 5 ga rua, ga gir wit itau-tau kemi-kemi 5 ga rua, gir mambe rai 5 ga rua.
anunum tua rua ne tiposangan danga kelede. Be gir bulmakau pege-pege ga matar papaya mau 5 ga rua tua tiwot muriai ga gir wit itau-tau gererei 5 ga rua tua namule wana-wana inono gir. Gir mambe rai 5 ga rua sapanga haya. Ene mambe nakeo pagongan. Deu ipasola niaungan danga kape tua iwanga ikado. Ega, irangrangan rai 5 ga rua an nga dadangai ga iwot kape itaungan tibur isip. Be muria ingan rai tua kemi-kemi wa, sapanga kape ga iwot ga irangrangan rai 5 ga rua pade. Ta panua ga matar sapian gi rai kemi-kemi, ngan sa sapanga ga ipaya bungan adatano. Panua ga matar nanan gi rai kemi-kemi pade mau, ngan sa sapanga tua wa ga iwot paya mau tau. Anunum tua wa iwot parua bedawa ngan sawa deu irau ele posanga ngan ga kus, ta irangrangan ipul pade mau. Deu ga ikado patau tene. Tota kemi ngan yau dol yaba eta tua ele watai nga kape ga ilolo iwatai ta imadir ga imuga-muga ngan tibur kape isip. Ga pade kemi ngan yau dol gid madir nga ta timuga-muga ngan tibur kelede-kelede isip. Gid madir nga tua wa ga tibada an nga itau-tau ngan girai 5 ga rua tua kemi-kemi ne. Ta tipota ga iwot suknga 5, ta tisio suknga kelede ga iman takis ga ila pago. Kemi ngan lem madir nga tipalup-lup gir an nga ta tigor ngan gir rai tua kemi-kemi ne. Ta tiboko-boko yau bagemiai ta tidol-dol gir an nga ngan luma an nga aya ngan gir tua nga kelede-kelede. Tota wangga rai 5 ga rua sapanga aya iwot, gir panua isip ga tibabada an nga tua gir madir nga tigor ga yenono. Tua bedawa ta sapanga irangrangan ipamukuru gir panua ngan leda tibur tuane mau. Maron kape to gir isip ga gir ele madir nga tilongo Yosep ele posanga ta lolor keledengan. Ta maron kape ikeo pagir ele madir nga bedane. Gideu timamado toman ngan yaba tuane. Tua bedane da irangrangan taot ngan yaba eta pade ngan kadongan aura tuane mau. Gakus ta maron kape ikeo pan Yosep bedane. Deu ipasolan yau ngan gid danga tuangadane. Tota yaba eta pade ele watai nga kapi. Ga ilolo I watai kemi mambe yau ne mau. Yau ga ot madir nga kapi ngan gau lek luma. Belek panua tuangadane manta tilongolongo lingem. Gau maron kapi. Ta gau kikele gau nama mado gadai ngan yau. Ta maron kape ikeo pan Yosep pade bedane. Longo gau nadol yau ga ot madir nga kapi ngan tibur tuangadane Egypt. Gakus ta maron kape ipaso ibagai gonga aya pato ta idol ga ida Yosep ibagai gongai. Pato tuawa maron kape aya namer yenonongan. Gakus ta idol pononga kemi ngan Yosep. Ta idol nagem-gem gol ede ga ida igagalyai. Ngan ado tuaiwa gaila. Yosep ida ngan maron kape ele karis ede pareta inas nasi maron kape. Tagir paya nga tilar-laro ga timuga ngan eita tikeo pagir panua bedane. Ako Raimi. Ngan karonga tua bedawa, maron kape idol Yosep ga iman marir nga kape tau ngan tibur isip. Ta maron kape ikeo pan Yosep bedane. Gau maron kape nakeo bedane. Yaba eta Egypt irangrangan ikado danga eta ngan ele kim nga mau. Manta ibeta yau buah. Ta maron kape wato Yosep era paus sapenat panea. Be ibara taine ere ga iman Yosep yadawa. Taine tuawa yeda asenat. Ei gergeu taine ton Potipera. Yaba tenai nga aya ere ngan tuanga on. Tota Yosep ilalala alele ngan tibur isip. Yosep aya rai sangaul tol. Be maron kape togir isip idolei ngan karonga ele naurata. Ta Yosep itnan maron kape ga idio ta ilalala ngan tibur tua ngadawa isip. Ngan rai kemi-kemi 5 ga rua. An nga iwot kape tau ngan tibur isip. Tota ngan gir rai tua kemi-kemi wa Yosep igor-gor gir an nga busa. Igor gir an nga dadanga aya ngan tua ngadawa isip ta idol-dol ngan gir luma an nga aya boloma ngan gir tua nga kelede-kelede. An nga tua Yosep igor wa iwot busa tau. Mambe riringa lab aya. Tota Yosep ikaput ngan an nga aya warenga. Ngan sa iwot busa tau. Girai sapanga aya iwot maitne. Be Yosep yadawa asenat ipopo Yosep ele gergeu arang-aranga rua.
asena tua gergeu taineton Potipera, batena inga ayangan tuanga on, ta Yosep ikeo. Deu ilua gauta matak sapian akadonga kulupu gagir iawa kelede togau. Tota iwato ele gergeu lauta be yeda Manase, gakus ta Yosep ikeo. Deu ikado ga napapot gergeu, ga leg naurata iwot kemi-kemi ngan tibur tua nabada yeye ngangan ne. Ta iwato ele gergeu atange yeda Efraim. Idio ta tibur isi paya rai kemi-kemi 5 garua kus, ta rai 5 garua sapanga aya iwot, lalaide mambe Yosep ikeongan. Sapanga tuawa ipakarangagir alu tua ngadawa tano, be ngan tibur isip an nga yenono. Idio ta sapanga iwot ngan tibur isip pade, tagir panua titangga ilapan maron kape ngan an nga. Tamaron kape ikeo pagir panua isip tua ngadawa bedane. Halapan Yosep ta anasi sawa posanga ikeo pagimingan. Idio ta sapanga iwot paya matau ngan tibur isip. Ta Yosep ipokaka gir luma an nga aya. Tagir panua isip tiolol aran nga. Tagir alu parengara tinam isip ngan olnga an nga pan Yosep ngan sapanga paya mau ikpakaranga tibur tua ngadawa tanoyai. Ot ngamugai chapter 42. Be Yakob ilongo pusanga ngan an nga yenono isip ta ikeo pagir ele gergeu arang-aranga bedane. Ikamaro ga matami inonono pol ngan gimi ga amamaro sapayan. Ega nalongo mambe an nga yenono isip. Tota gimi alata aul ara an nga etangara. To berawata tamaro kemi be tamate ngan pitoromao. Tota Yosep pitar kape pesa ngaul tirai gatila isip ngan olnga aran nga. Be Yakob isula Yosep pitar kakau Benjamin ga ila toman ngan girmau. Ngan sa imataur. Ngan karo tada nga etai payabu nganei. Tota Israel ele gergeu pade tila isip ngan olnga aran nga. Toman ngan gir panua busa. Ngan sa sapanga tuawa iwot ngan tibur Kenan pade. Be Yosep marir nga kape ngan tibur isip. Tagir panua tua ngadawa tilakalaka pan ngan olnga aran nga. Tota Yosep pitar kape tinam tiwot pan. Ta tikorair ga tidol laburar ga isuluk tanoai bolomapan. Be Yosep igera itar kape ta manmanai iwatai ngan gir. Be iposa-posa pagir mambe iwatai ngan gir mau. Ta iposa malmal pagir ta ikeo. Gimi sida ami. Ta tikeo. Gai kena namai. Begai aku ga awal amai an nga. Yosep iwatai ngan itar kapei, begir tiwatai nganei mau. Tota Yosep imata nanan yanun ngan gir mugai. Ngan tido laborar ga isuluk pan. Ta ikeo pagir berane. Gimi panua papaya mau. Awanga anam atalelian lemai tibur kape ne. Gimi ailolo gir tibur tua panua timari alangan kemi mau. Ta tikeo. Maron, eine mau. Gai lem payanga anamangan olnga anga. Gai to ngadane eba kelere ele gergeu. Gai lem payanga posanga tautunga amai. Gai atalelian lemi tibur kape ine mau. Be Yosep ikeo pagir. Eine mau. Gir tibur togai tua panua timari alangan kemi mau. Tota anama atalelian. Ta tikeo. Maron. Gai panua sanga uligega ruangan iawa kelere. Gai gergeu to neba kelere imamaro Kenan. Amai ketnga tu ta imamaro pantamamai. Be amai kaga were pare isusu gai lao. Be Yosep ikeo. Eine mambe nakeo pagimi. Gimi anama atalelian lemai tibur kapei. Gau ga natoba gimi ga bedane. Naposa tautaunga ngan maron kapei togit isip yeda. Manta ami ketnga tur inama nene. Wangga mau irangrangan atnan tibur tuane mau. Gimi asula yaba etangan gimita ila ibada ami ketnga turga inama. Be gimi padengara ga adio amado ngan luma panas nga aya ga irangrangan gai awatai tutui ngan gimi. Aposa tutui mau apakaka. Be wangga gai awatai mambe gimi apakaka. Naposa tautau ngan maron kape togir isip yeda bedane. Gimi anama atalelian lemai tibur kape. Ta gimi ga abada panas ngangan. Tota Yosep idol gir ga tidurunga ngan luma panas nga aya. Irangrangan aro tol. Ngan aro tol aya Yosep ikeo pagir berane.
wanga akeu ga amado kemi manta alongo ngan lek posanga ga waine ngan sa gau nalolon ngan deo wanga gimi panua posanga tautau nga hami atnan yaba eta ngan gimi ta idio ngan luma panas nga aya be gimi pade ngada abada an nga ga ila lemi tua ngai pagir sobo-sobo mi tua petorogid be manta abada ami ket nga turga inampagau tua bedawa ta nawatai mambe lemi posanga tautau nga ta irang-rangan na pamate gimi mau. Iyo, tota tilungo ngan ele posanga tuawa. Be tiposa pol ngan gir bedane. Tautau nga gita leda idil paya mau. Toa mugai takarongan ara kakau. Tangan ipu toa ine, danga kulupu toane iwot ngan gita. Matara nanan ei tang-tang, gayan cawan gita ngan luanga ei. Be gita talong ei mau. Tota labone karunga paya mau toane iwot ngan gita. Tarube nikeo. Ngan aro toiwa, nakeu pagi mi ngan akaro karonga sat ngan ara kakau toa mau. Begimi halongo gau mau. Ega, labone tabara panas ngepaya mau ngan ele mate nga. Yosep pitar kapepe ti posa-posa Hebrew. Betiwa tai mau mambe Yosep ilongo-longo ler posanga. Ngansa somi-somi Yosep ikaro posanga isip ga ila pagir. Beyaba ere pare ipul ele posanga ga ila ngan posanga Hebrew. Tota Yosep ipul imur pagir, ta itang. Itang ga kus ta iluai mulian ta iposa pare pagir. Ta ikeo pagir payanga ngan tiluku Simeon. Ta ngan gir matar tiaurei. Idio ta Yosep ikeo pagir ele payanga ta tinonoi wit ga irurunga ngan itar kapepe ler samare toman ngan ar tamar lalalanga aya. Be ikeo ga tirol mulian gir kelere-kelere ler pat ga irurunga ngan ler samare pare. Ele payanga tikaro tua berawa ga kus. Ta itar kapepe tiro ler tulua ga irai dongki ipawai ta tila. Tilalala ga erap irabu yai ta tidio tirau saupungan enonga bong tuaiwa. Beyaba ere ngan gir iwan ga ipan ele dongki aya an nga ta ipokaka ele samare yawa. Be mole mau igera ele pat yenono samare iloleai. Ta ikeo pagir aya kapepe ga aya kakakau bedane. Ega tipalwa lek pat ta yenono samari loliai. Iyo, tilongo berawa ta tika krik bet timataur kapeitau. Ta tikeo pol ngan gir bedane. Dewi karo maro ngan gita. Betila tiwot pan tamar Yakob ngan tibur Kenan ga kus ta tipalongo ngan danga tua ngarawa iwot pagir ta tikeo. Madit nga kape toa imuga-muga ngan tibur toa. Iposa mal-mal pagai, ta isolgai ngan posanga, mambegai atalelean ele tibur kape. Begai akoli ele posanga berane, gai panua posanga tautau nga amai. Gai atalelean lem tibur kape toane mau. Gai panua sanga uligege ruangan yawa kelere, gai yaba kelere ele gergeu. Amai kakau ere isusu, beket nga tur ta imamaro, pantama mai ngan tibur Kenan. Ga kusta marit nga kape ikeo pagai pare berane. Gau ga natoba gimi ga berane ta nawatai. Lemi posanga tautau nga mau pagaka nga. Manta atna nyaba eta ngan gimi ta idio pagau. Be gimi pare ngara abara an nga ga ila. Pagir sob-sobo mi toa petoreagid. Pe manta abara ami ket nga tur ga inama pagau. Toa berawa ta nawatai lemi posanga tautau nga. Be atalelean lemai tibur kape ine mau. Akado berawa ga kus ta nalong yan ami ere pare gai luai mulian pagimi. Ga kus ta ala-ala alele ngan tibur sawa gimi hakim. Idio ta tito karan nga gai suluk lumayai. Begir kelere-kelere tigera ler pat yenono ler samare iloleai. Be tamar pare igera tua berawa ta gir tua ngarawa timataur kapei. Ta tamar Yakob ikeo pagir berane. Gimi akaroga nama naimara. Mugai Yosep isusu, kakusta Simeon pare isusu. Talabone awanga abara Benjamin gai itnan gau pare. Gir karonga kulupu-lupu to ngarane iwotot ngan gau. Berube nikeo panitama berane. Wanga nabara Benjamin ga ilwe mulian pako mau. Ene gau ga rang-rangan raule gergeu arang-arang. Torwane ga timate. Longen gau ta namari alangan ei. Ta gau ga nabara ga ilwe mulian pako. Be Yakob ikeo. Gau natu girang-rangan ila tua ewa toman ngan gimi mau. Itar kape imate, ta kekalian imamaron.
Gau ya bakape tau. Tawanga danga eta ipaya bungani erap yai. Ene gimi ga akaroga lolog iketi tau ta namate ga nalap dengayai. Otnga mugai chapter 43. Besa pangato ayura mait ningan tibur Kenan. Ide tawi tua muga Israel ele geru tiwol ngan tibur Egypt tienen ga Kus. Tota tamar Israel ikio pagid berane. Alwa gimi galata aulara an ngai tangara pare. Be Yuda ikio panita ma berane. Apa, kai akeu pago ngan hebatoa ele posangana. Ei karo posanga matua tau pagai berane ta ikeo. Wanga hami ket ngatur inama toman ngan gimi mau, eine rang-rangan agera matak pare mau. Tota wanga eao longo ngan Benjamin inam toman ngan gai, eine gai ga ala aol am anga. Be wanga eao longyan eiga inam toman ngan gai mau, gai ga ala mau. Ngansa eba toawa ikeo pagai berane. Wanga ami ket ngatur inama toman ngan gimi mau, eine rang-rangan gimi agera matak pare mau. Ta Israel ikio. Ikamaro ga akaro paya mo ngan gau ta apalongo eba tuawa ngan ami kakau ere pare imamaro. Ta tikeo. Eba toa ibeta nanan gai ngan yawa kelere togita ta ikeo. Tamami imamaro maitne, be ami kakau eta pare imamaro. Ta gai akoli-koli ele betanga. Gai awatai mau, mambe ei gai keo ga abada amai ket ngatur gai lapare. Ta Yuda ikio panita ma Israel berane. Longyan natum tuana ga inam toman ngan gau ta kaingara ala to patautene. Toa berawa ta gita ngara lera gergeu tamate ngan pitoro mau be tadio kemi. Naposa tau-taunga gau ga mata ikikisi ei ta irang-rang ngan danga etai payabungan ei mau. Wanga nabara ei ga ilwe mulian pago mau idil payamau toane ga yunongan gau somi-somi ga ilalala ga ila. Be wanga yao karo ayagere ngan gai mau, ene gai arang-rang ngan ala ga alwa gai mulian paruana. Idiota tamar Israel ikio pagid berane. Wanga erap eta pare mau akaroga berane. Gimi avara danga kemi-kemi nene aya ga irurunga lemi samareai. Ta iman tenai ngaga ilapan eba tuawa. Abada bude dibala aya ga boni sul ga danga parengara iwar kemi-kemi ga abe mer itekya ga abe itau-tau mambe angal ga salke. Be abada lemi pata apaluplup toman ngan pat mugaya. Ngan samanta akoli mulian patwa tidol lemi samareai. Karo tibobo ta tipalua patwa. Abada ami ket ngatur ta alapan ebatuawa patautene. Bekemi ngan deo matua soketau, ikaro gai abatuawa ilolo isat ngan gimi, tai rang-rangan ilongen Benjamin ga ami ere pare tai tilwagir mulian toman ngan gimi. Bewangga deo ikeo ga naman aimara, enega naman aimara. Tota tibara gitene nga toman nga let patwa tipaluplupwa. Katibara Benjamin pare katila. Tila man-manay ngan tibur Egypt tila timarit Yosef imatai. Yosef igera mambe gisingara Benjamin tinama. Taikio panele payang alumai aya berane. Bada gir panua tuane ga tila leg lumayai. Totoi bulma kau eta ta kado amai anga ngansa labone arobar gau ga nayan toman ngan gir. Tota payang atoi wailai karo mambe Yosef ikeongan. Taibara girga tila Yosef ele lumai. Tirurunga lumai maitne vetima tau ta tiposa pol ngan gid berane. Karo matat nanan pato mugai tido lera samarei. Ta ngan ipu to waine tibara kita tala ele lumayai. Ene ga tiluku kita ta tiaut kita ga taman ler payang asapayan. Ta tibara lera dongki pare ga iman ler. Tota tilapan Yosef ele payang ato bolo mata mayawai ta tikiopan berane. Irang-rangan longo lemai posangage. Mugai gai anama nenengan olnga amayan nga. Gai aol ga kusta ala-ala pare. Bengan tibur to ara usaupungan. Agera mambe gai kelere-kelere lemai pat an nga aya yenno sama reiloliai. Tota gai akoli pato ane gai ilwai mulian. Be abara pat paungan olnga amayan nga pare.
Gaya watai mau, sai idol pato ga idurunga lemai samarei. Pepaya ngatoi wa ikeo. Lolo mitarui, ama taur mau. Ami deo toa, deo ton tamami, ipan lemi pat ga irurunga samareai. Be pat toa ol nganan nga mugai gauna parao. Paya ngai posa berawa kusta ibara Simeon ga iwot kaila pagid. Kakusta paya ngatoi wa ibara gidga tila tirunga Yosep ele lumai, ta ibara yauga inam ta tisigiri air. Ta ipan le dongki aran nga pare. Petilongo mambe Yosep ga iyan toman ngan gid ngan arobar. Ta tibara le tenai nga ga iwot. Yosep ilue mulen ga inam lumai ta tibara le tenai nga ga ilapan. Ta tikor air bolomapan ta tido laborar ga isuluk tanoe. Ta ibeta gid ngan led maronga. Ta ibeta gid pare berane. Tamami yaba kape tua akeu-keu pagaungan. Tai mamado maitne. Ta tikeu. Lempaya nga tamamai tai mamaro kemi. Be tilolon ngane ta tikor air pan ta tido laborar ga isuluk tanoe pan pare. Yosep imatayla ta igera Benjamin tua gisurat nar kelere ta ibeta gid. Ami ket nga tur tua akeu pagaungan tota nene. Ta Yosep ikeo pan Benjamin berane. Le gergeu deu ele kadonga lolo marum aya idio pago. Be igera itar kakau ta ilolo ilapan kape itau. Ta iwanga itang. Tota man-mana ila irurungan ele luma aya bobo ere pare ta itang. Be imeni matangan yauga ipamatua ilolo gakus ta ilue mulen ta ikeo pagirele paya nga berane. Apota an nga. Yo Yosep idio imarongan popo were, pe itar kape piti marongan popo were pare. Pe gid Egypt imarongan popo were pare ngan sa. Gid Egypt ga gid Ibru tirangrangan tilupul batian yan mau. Ngan gid Egypt matar ene paya mau. Be Yosep ikeo pagirele paya nga motian ngan tidol itar kape pi mulid marong ayaga inasi ar popo nga. Lauta be imuga ga ila irangrangan arket ngatur. Be Yosep itar kapipi tigera berawa ta tikakri. Kamatari nono pol ngan gid. Gid paya nga tibaraan nga Yosep ele popoye ta tipota ga ila pagi ditar kapipi. Be Benjamin ayaan nga tipota kape itau. Irangrangan pana 5 tian ngan. Tota tini digel-gel toman ngan Yosep ta tian yan ga tiunun waen ga itara gid. Otnya mugai chapter 44. Tian ga kusta Yosep ikeo panele paya nga lumaya verane. Yau nonoi ler samare ga iwon taungan an nga. Be yau dol gir kelede-kelede ler pat ga idudunga mulian ler samare lolai. Ga kusta dol ak loba silba ga idudunga ngan samare ton adket nga tur toman ngan ele pat an nga aya. Ye paya nga toi wa ilai karo mambe Yosep ikeo ngan. Kaisala rumah-rumah gid paya nga tisula Yosep itar kapipi ga tila toman ngan led dongki. Tatit nan tuangai ga tilala ga tila. Gid tila alwe mau be Yosep ikeo pan ele paya nga lumaya verane. Man-manai, la nasi gir panua toa. Be wanga yau ot pagir keo pagir bedane. Gai akado-kado nga kemi ngan gimi. Be ikamado ga akoli paya mau pagai. Loba toa gimi abada. Ine ak maron aya loba unun nga aya. Be ikakado borou ngan loba tuawa. Ta ilua-lua ngan badanga watai nga ngan girdanga yenono mumulunga pade. Lemi kado nga tuane paya mau tau. Yo Yosep ele paya nga ilai nasi girga iwot pagit. Ta ikaro pusanga to berawa pagit. Be tikeo pan berane. Maron, yau kamaro karo pusanga to berane ngan gai. Gai lempaya yang arang-rangan akaro dangai ta berawa mau. Ega, ya watai. Gai atnan kenan ga anama. Ta awanga akoli mulian pato. Yenono lema isamare iloliai. To berawa ga gai ga alu amaro nele danga. Mambe silva ga gold marongan. Wanga ya ot ngan neba tangan gai. Ilup amaro na loba. Ei gai mate. Ta gai parengaraga aman amaron elepaya nga sapayan. Ta paya nga toi wa ikeo. Ini takaro mambe gimi akeo. Be awasai kikisi loba toa. Ei kikelen gai iwot paya nga sapayan. Be gimi parengara lemi idi leta paya mau. Tota alua gimi mulian.
Yo mana gid to ngarawa tisu alet samare gai suluk tano eta gid kelere tipo kaka. Kakus tapaya ngai sare gid kelere let samare. Be imuga nganar lauta bega ilairang rangan arket ngatur. Be gira lo watoi wa yenonongan Benjamin ele samare. Be itar kapi pitira berawata lolo risat kapitau tatitaka let pono ngamulian. Tatido let samare ga ira mulian dongki paweta tilwagid mulian Yosef ele tuangai. Yuda toman ngana ya kapipiga ya kakau tinam tiwot. Be Yosef imamaro lumai maitne. Tu taman mana tikor air ga tido laborar ga isuluk tano ya ipan. Ta Yosef pikeo pagir. Gimi akado sawa kado ngan gau. Ngan lek borou gau narang-rang ngan nawatai ngan girdanga yenono mumulnga. Be gimi awatai mau. Ta Yuda ikoli ele posanga berane. Maron, gai rang-rangan akaro posanga eta pago mau. Gai ga pasolan mambe gai panua tututui marongan. Dewi karo ga lemai idil payamau iwot masai. Total labone ebatoai ilub amlobane eikekelen ga iwot lempayanga sapayan mau. Ega, gai toa ngarane ga out lempayanga sapayan. Be Yosef pikeo. Eine mau. Irang-rangan gimi akado bedane mau. Yabatua ilub ak lobane eikekelen ga iwot lekpayanga sapayan. Be gimi pade ngada lolomi taruita alua gimi mulian pantamami. Be Yuda ila boloma pan Yosef ta ikeo. Ayao, Maron, irang-rangan yao longo lek posanga. Tau-tau nga yao Maron kapei tau mambe isip ar Maron kapei. Be gau lempayanga nakim yao malmal pagau param be longo lek posanga. Mugai ya beta gai lempayanga berane. Gimi tamami ga ami kakau eta ta timamaro. Tagai akoli lemposanga berane. Be tamamai yaba kapei tau ta imamaro. Be inat ket ngatur ta imamaro pare. Itna ipopo ngan tamamai yaba kapei tau. Itna toawa ipopo gergeu ruamon. Erei mate be kekelen imamaro. Be itama ikimei kapei tau. Gakusta yao keo pagai lempayanga berane. Abara ami ket ngatur toawa ga inama nene tanagarai. Be gai akoli lemposanga berane. Gergeu toane irang-rangan itnan itama mau. Wanga itnanei itama gai mate. Be yao keo pagai berane. Wanga hami ket ngatur inama toman ngan gimi mau irang-rangan agera gau pare mau. Tota gai alwa gai mulian pan tamamai ta apalongo ngan lempo sanga tuane. Idiota tamamai ikeo pagai berane. Alwa gimi mulian ta aol ara anga etangara pare. Be gai akeo. Gai rang-rangan ala mau. Wanga yao longian amai ket ngatur ga inama toman ngan gai ta gai ala. Be wanga amai ket ngatur inama toman ngan gai mau. Irang-rangan gai agara eba toa wapare mau. Tota lempayanga tamamai ikeo pagai berane. Gimi awatai adawa ipopo gergeu ruamon. Ere isusu tanagara pare mau. Masilau saksagere ipayabungan gai mate. Tota wanga gimi abara itar kakau pare ga itnan gau ga ila. Be danga eta ipayabungan erapeai. Eine gimi ga akaro ga lolok isat kapei tau ta namate ga nala dengayai. Tota labone wanga nalua gau mulian pan tamak be igera inat ket ngatur inama toman ngan gau mau eine ga imate. Ngansa gisirua lolor ikim ngan gir kapei tau. Gai tamamai eba kapei. Tawanga gai alua gai mulian toman ngan eba toa ne mau. Einega akaro ga tamamai ilolo isat kapei tau ga imate. Ga pare gau nakaro posanga tau-taunga pan tamak ngan matak ikikisi ebatuane. Ta nakeo pan berane. Wanga nabara eigai ilue mulian pago mau. Eine leg idil payamau toa matam yaine ga yenono ngan gau somi-somi ga ilalala. Tota labone nakim longian gau ta nabara ebatuane imul. Ta naman lem payanga sapayan.
Be yau longian yaba tuane ga ilue mulian pan itama toman ngan itar kapipi. Be wanga yaba tuane ilue mulian toman ngan gau mau irang-rangan nagera tamak pare mau. Tiningan nagera karonga kulupu tuane iwot ngan tamak mau. Hotnga Mugai chapter 45. Yosef pito wa pamatua nga ilolo to ele paya nga matariga mau. Ta iwanga itang. Be posa matua pagir berane. Gimi to ngadane awot ga ala. Tota ikekele ni mamaro toman ngan itar kapipi be ikyo pagir ngan eisai. Be Yosef pitang kapitau. Tagir Egypt tilongo. Tagir panua tua maron kapi ele lumai tilongo ngan pare. Ta Yosef ikyo pagir itar kapipi berane. Gau Yosef, tamaki mamado maitne na. Be itar kapipi tirang-rangan tikoli ele pusanga mau. Ansa timataur kapitau. Ta Yosef ikyo pare berane. Anam belum apa gau. Iyo tila belum apanta ikeo. Gau tadi mi kakau Yosef. Mugaya gimi adol gau ga nadai pagir Ismail bagedai. Tagir isip tiwol gau ga naman led paya nga sapayan. Be kado lolomi ngur ga ngan gimi mulian ngan lemi kado nga paya mau tua akado ngan gaunne. Lolomi ede ga ede mau pade. Ngan sa deo isula gau ta namuga ngan gimi. Ngan sa iwanga ilua gimi ngada panua busa ta irangrang ngan amate mau. Ngan sa sapanga iwot ngan tibur tuane aya rai rua ilana. Be irangrangan rai 5 pade gir panua ga tirangrangan tibada an nga dadangai mau. Be deu isula gau ta namuga ngan gimi ga nanama nene. Ngan sa iwanga ilua gita panua tua pidai dene ta irangrangan tamukuru tanuai mau. Be ngan iura kape itau iwanga ibadah gita mulian. Ine gimi asula gau ga nanama nene mau. Be deu isula gau. Ei kado ga naot mambe alua gau ton maron kape isip aya. Gau naot madir nga kape ngan ele luma ga tibur tua ngadane isip. Ta ilongolongo lek posanga mambe gergeu ilongolongo itama ele posanga. Tota alua gimi manmanae ga alapan tamak ta akeu pan bedane. Natum Yosef ikeu bedane. Deu ikado ga naot madir nga kape ngan tibur isip. Tota yau manta nampakau manmanae. Yau ga mado bolom apagau ngan tibur ede yeda Gosen. Yau nama toman ngan lem gergeu ga tibutubum ga lem sip-sip ga bulumakau ga lem danga sisir tua ngadawa. Gau ga namari yalangan yau tuan nene. Ngan sa sapanga tuane aya rai 5 maitne. Ngan kado ta pitoro ipayabu ngan yau ga lem panua tua ngadana. Ega agera kemi matak ta awatai. Gau yaba eta pade mau. Gau ami kakau Yosef. Be tadi kakau Benjamin pade iwatai ngan gau. Apalongo tamak ngan gau edak iwot kape itau ngan tibur isip. Ta apalongo ngan danga tua ngada ne gimi agera. Ga kusta abada manmanai ga inam nene. Yosef iposa bera ga kusta iluku itar kakau Benjamin ta idoli laboraga irai ikepei ga itang. Be Benjamin pare kisi Yosef ga itang. Kakusta Yosef ikisi itar kapipi kelere-kelere ga itang an girga ibusum papar. Idio ta itar kapipi iti posa-posapan. Be maron kapi togir iji pilongo pusanga ngan Yosef itar kapipi tinam tiwotpan. Ta eiga ele marirnya to ngarawa tiniri gel-gel. Ta maron kapi ikiopan Yosef berane. Keu pagid am kapipi. Ta tido let tulwa ga ida let donki pawe. Ta tilwa gir mulian Kenan. Manta tibada tamami ga let panua to ngadawa. Ta tilwa gir ga tinam pagau. Ta gau ga nalongian gid. Ta tila timado ngan tano ede kemitau. Ta irang-rang ngan an nga dadangai iwot busa. Be manta keu pagid pade pedane. Gimi abada gid karis Egypt aya tuane. Gaiman tamami ga lemi gergeu. Ga adarawami let lalalanga aya. Ta gimi ngada adaengan. Ta alwa gimi ga anama nene. Be lolomi ede ga ede ngan lemi danga sisil ngan tibur Kenan mau. Ngan sadanga sil kemi-kemi tua ngadane ngan tibur Egypt ga iman lemi. Yo Israel ele geri warang-arang atikaro to bera mambe maron kape togir Egypt ikeongan. Yosef ibarakaris pagirga ipan ar tamar lalang aya. Be ipan git kelere-kelere ar barike apopau.
Beipan Benjamin ele pat silva buno tol ga ele barike papau 5. Ga kusta Yosep ibaradanga kemkemi busa Ijipaya ngan luanga itama erape. Tai dolga ira dongki aranga sangaul pauriai. Tai baragid wheat ka bread ka an ngai mata ere ga ere. Iman itama aya tamar lalang aya. Tai dolga ira dongki taine sangaul pauriai. Kakusta isula itar kapipiga tila. Be ikio pagid berane. Gimi aomi isoka ngai edapia imau. Tota Yosep itar kapipitit nan Egypt ka tila tiwot pantamar Yakob ngan tiwur Kenan. Tati kio pan berane. Yosep imate mau. Mamaru Egypt. Be iwot marir nga kape ngan tibur doa. Yakob ilongo berawa ta itograi. Be iwanga tipakaka. Etipalongo ngandanga to ngarawa Yosep ikeo pagir ngan. Ga igera gid karis to Yosep isula kainam ngan baranga Ta ilolo ikapok ta Israel ikeo. Tautonga natug Yosep tay mamaro. Mon manay gan nala tanageray mugay ngan lek matenga. Otnya mugay chapter 46. Idiota Israel ipaguru eledanga sisil to ngarawa. Ta toman ngan ele panwa to ngarawa tina si erap ngan langa Egypt. Petila tibot ngan tibur Berseba. Ta Israel irau gid masilau ta iman ele tenenga ilapan deoton itama Isaac. Bengan bong toewa Israel igera deo iwot pan ta ibaba ga ilapan berane. Yakob, Yakob. Ta ikeo. Gau taeko. Ta ikeo. Gau deo ton tamam Isaac. Yau mataur ngan langa isip mau. Ansa gau ga nakaro ga lem gergeu ga tibitubim tiwot alu kapei tau tuaiwa. Gau ga nala isip tuman ngan yau. Be gau ga nabarago ga luago mulian pare. Be wanga yau mate. Yosef ga ipatutui lem enonga ta itayan go. Idiota Yakob ikakai ngan lalanga be ele geri waranga tidolega led gergeu. Ga arawarga tidai ngan gid karis to maron kapito gid Egypt ya balan gailangan barang agit. Tatitnan tibur Berseba ga tila. Ta Yakob toman ngan ele panwa to ngarawa tila Egypt. Betibara led masila murga danga sisil to ngarawa ngan tibur Kenan ta tila. Yakob ele gergeu ga itup barang-aranga ga taine to ngarawa tila Egypt toman ngane. Israel to yera pare Yakob. Ele gergeu ga itup to tila Egypt toman ngane. Erar ga berane. Inat lauta be yera Ruben. Be Ruben ele gergeu arang-arang erar ga berane. Ano ga Palo ga Esron ga Karmi. Be Simeon ele gergeu arang-arang erar ga berane. Yemuel ga Yamin ga Ot ga Yakin ga Sor ga Saul. Be Saul itna itaine Kenanaya. Be Liba ele geri warang-arang erar ga berane. Gerison ga Kot ga Merari. Be Juda ele geri warang-arang erar ga berane. Ir ga Onan ga Sela ga Peres ga Sera. Be Ir ga Onan gisiru atimate ngan tibur Kenan. Be Peres ele geri warang-arang erar ga berane. Erson ga Amul. Be Isikar ele geri warang-arang erar ga berane. Tola ga Pua ga Iop ga Simron. Be Sebulon ele geri warang-arang erar ga berane. Seret ga Elon ga Yelel. Be Ruben ga Simeon ga Levi ga Juda ga Isikar ga Sebulon. Enegit geri arang-arang atoa. Yakob yerawa Lea ipopongan tibur Padan Aram. Belea ipopo gergiu taine ere yera Daina. Belea ele gergiu ga itup arang-arang aga taine tongarawa. Dabar iwot sangaul tol igege tol. Begat ele gergiu arang-arang erar ga berane. Sipion ga Agi ga Suni ga Esbon ga Eri ga Arodi ga Areli. Be Aser ele gergiu arang-arang erar ga berane. Imna ga Iswa ga Iswi ga Beria. Beliur yeda Sera. Be Beria ele gergiu arang-arang erar ga berane. Eber ga Malkel. Git panwat ya watwaine ene Yakob yera wa Silpa ele gergiu ga itup.
Be Silpa itaine payanga to Laban ilongyan ga ilapan inataini Lea. Ipanwa yawa toine dawar iwot sangaule regege 5 ka ere. Be Yakob yerawa Rachel ele geri warangarang edarga berane. Yosef ka Benjamin. Be Yosef imamaru Egypte iwa itaini reyera Asenet. Asenet e geri utaini ton Potipera. Eba tinenga ayat ngan tuanga on. Aseret ipopo geri warangarang arua. Manase ga Efraim. Be Benjamin ele geri warangarang edarga berane. Bela ga, Bekir ga, Asbel ga, Gera ga, Naman ga, Ei ga, Ros ga, Mupim ga, Upim ga, Arat. Gitpan wa yawa to ene, Yakob yerawa, Rachel ele geriu ga itup-tup. Dabari wot sangaul ede igege pange. Be Dan ele geri warangar yeda Usim. Be Natali ele geri warangarang yerarga berane. Yasel ga, Guni ga, Eser ga, Silem. Gitpan wa yawa tuane ene Yakob yerawa Bila ele geriu ga itup-tup. Be Bila itaine payanga to Laban ilongyan ga ilapan ina taine Rachel. Gitpan wa yawa tuane dawar iwot 5 ga rua. Git yawa kelere pan Yakob to tila Isip toman ngan Dabar iwot sanga 5 sanga ulere igege 5 ga ere. Be dabar tuane ipalup-lup Yakob ele geriu arawar mau. Be Yosef yarawa ipopo geriu ruangan tibur Isip. Tota giriawa kelere to ngarawa pan Yakob tila Isip toman ngane. Dabar ibot sanga 5 sanga ulrua. Idio ta Yakob pisula Yuda ta imua gailapan Yosef an baranga igaila ipasolan gir ngan tibur Gosen aya erap. Tota Yakob masin tiwot ngan tibur Gosen. Pe Yosef ilongo berawa tekio pagi dele payanga ta tibara ele kares ke iwot erape. Ta Yosef irengan ta tila Gosen ngan geranga itama Israel. Iyo, Yosef igera itama ta ila ilukue gaitang mole tere. Kakusta Israel ikiopan Yosef berane. Labone wangga namate tinegi gel-gel ngan langa dengai ngan senagerago ngan matak tanawatai ya mamaro maitne. Ta Yosef ikio pagi ditar kapipi gagid ia wakelere to angarawa to nitama berane. Gau ga nala na palongo maron kapi Isip ayata nakiopan bedane. A kapipi gagid 5 lolo ton tamak titnan tibur Kenan ga tinamati wot pagau. Timarialangan sip-sip ga masilaw mud iman ler naurata pat aya. Gir tinama toman ngan ler sip-sip ga bulmakau ga danga sisir tua ngadawa. Gau ga nakado posanga tua bedawa pan maron kape. Ta wangga maron kape ibaba gimi ga anampan ta ibeta gimi ngan sawa naurata gimi akakado. Ta gimi ga akoli ele posanga bedane. Maron gai lempayanga amarialangan sip-sip ga bulmakau. Mugai gai gerei maitne ga irangrangan labone gai akakado naurata tuane. Mambe tibu-tibu mai 3 kado mugai. Manta akado posanga tua bedawa pan maron kape ta gai ilongan gimi ta ala amadongan tibur Gosen. Ansa gid Isip tikeo ga naurata ngan timarialangan sip-sip eine naurata payamau. Otnga mugai chapter 47. Be Yosef ilapan maron kapi Isipaya ta ikeo. Gau tama ga tadi kapipi titnan Kenan ga tinam tiwot nene toman ngan ler sip-sip ga bulmakau ga danga sisir tua ngadawa. Ega, patau tene tirau ler saupu ngan tibur Gosen. Be Yosef isio aya kapipi 5 ta tila timarin maron kapi matai. Ta maron kapi betagid berane. Gimi akado sawa naurata. Ta tikoli maron kapi ele posanga berane. Gai amarialangan sip-sip mambe tibu-tibu mai 3 karum mugai. Begai akeo ga amaro kautita nene. Ngan sesapanga tuane iwot paya mau tau ngan tibur Kenan. Be puru peta ngan lemai masilau tianian mau. Tota akeo ga yao longian gai lempaya yang ta ala maro ngan tibur Gosen. Ta maron kapi Isipaya ikiopan Yosef berane. Tamam ga am kapipi tinam ta tikeo ga timado toman ngan yao. Yaman ta sio tano eta kemi tau ngan tiburit sip ta keo pagi ta tila timadongan. Kemi ngan tila timado Gosen. Be wangga ya watai eta ngadangan gir tua ler watai nga kapi ngan timariarangan bulmakau.
Ta dolgir ga timariala ngan gaulek bulmakau ipu. Idio ta Yosep ibara itama Yakob ga ila tigera maron kapi. Yakob ikaro pusanga kemi ipan ga kus, ta maron kapi ibeta ei. Yawam rai pida. Ta Yakob ikeu pan maron kapi berane. Gau nama maro tano yai irang-rangan ak rai buno ere sangaul tol. Lek maro ngane mole tau mau. Bedanga kulup-kulup busa iwotot ngan gau. Gau tibuk-tibuk tima maro mole tau tano yai. Begir ad rai iasal gau ag rai. Kakus ta Yakob ikaro pusanga kemi pan maron kapi ta itnani ga ila. To berawa ta Yosep ilua itama ga itar kapi pita tila timaro ngan tibur Isip. Eilong yang tano pagir ngan tibur yeda Rameses. Mambe maron kapi ikeungan. Tano tuane kemi tau ga iasal tibur parengara Isip. Besomi-somi Yosep ibabarapan nga ga ilapan. Itama ga itar kapi pitoman ngan ler gergeu. Bele potangan nga inas-nas si davar. Sapanga toi wa iwot paya mau tau. Tatibur tongara wa aya an nga etamau. Sapanga ipaya bungan tibur Kenan ga Isip pare. Tutagir panwa tongara wa Kenan ga Isip. Tiololan nga pan Yosep ga irang-rangan let patkus. Ta Yosep ibara patoi wa. Ta idol ga ilangan maron kapi ele luma. Ido tagir panwa tongara wa Kenan ga Isip. Let patkus. Tagir Isip tilapan Yosep tatikeu. Eo panamai anga. Wanga mau sapanga gai paebungan gai. Ta amate au matami. Manta lua gai ngansa lemai pato ngaran nekus. Ta Yosep ikeu pagir berane. Wanga lemi patkus, ta abada lemi masilau murga inam pagau. Ta iman ami an nga aya olnga. Tota tibara ler os ga sip-sip ga meme ga bulmakau ga dongki ta tilapan Yosep ta iman aran nga aya olnga. Ta Yosep ilolua giranan nga toa berawa ga irang-rangan rai toi wakus. Bengan rai ere pare tilapan Yosep ta tikeu berane. Ngai rang-rangan amudan mai karong akulupu pako mau. Heo bara lemai pat ga masilau mur toa ngarawa kai manlem. Lemai danga etapare ngan baranga pako mau. Ene gai kekele gai ga mai tano. Elongen gai ga amate ngan bitoro padam. Ngan karut amai tano imandanga buliariga. Kemi ngan elua-lua gai nganan nga. Ta gai ga man maron kapei ele payang asapayan. Ta amai tano pare ga imanele. Be eo manda para an nga ipua-pua erum nga aya ga inam pagai. An karut amate. Ta amai tano aya haba etai marialangan mau. Tota gid panwa tongara wa Isip tilongyan artano ga ilapan Yosep ta iwol ga iman maron kapi ayang. Ansa sapanga toi wa paya mau tau. Tatano tongara wa Isip iman maron kapi aya. Ta Yosep ikaro ga gid panwa Isip tongara wa tila timaro ngan gid tuanga kapipi Isip. Be Yosep iol tano to gid panwa tenenga ar mau. Ansa maron kapi ibabarapat pagi ta iman ar an nga aya olnga. Tota gid panwa tenenga ar kekele gid tilongyan ar tano ga ilapan maron kapi mau. Ido ta Yosep ikeu pagid panwa berane. Ega, gau naul gimi ga ami tano pade. Ta gimi aman paya nga sapayan ton maron kapi. Begid an nga ipupua yarum nga ayata eko. Abada ga ilata ayarum dadangai. Be wanga an nga dadangai imatua. Manta apota ga iwot suknga 5. Ta suknga ede ga iman maron kapei hele. Be gimi lemi suknga pange ta iman gimi ngada lemi gergeu hami. Be manta adol ipupua etangada ga iman yarum nga haya. Iyo gid panwa tikeu pan Yosep berane. Maron gai tine mai galgal. Ngan aman paya nga sapayan ton maron kapei. Ngan saya bara gai mulian. Ta maro kemina. Gai akim nolom marum ngangai. Totangan aro toi wa gaila. Yosep idolapu kapi ere ngan tibur Isip ga berane. Wangga gid Isip aran nga dadangai matua. Manta tipota ga iwot suknga 5. Be suknga ere ga iman maron kapi ele. Be labone pare. Aputuan yenono maitne.
Gid panwa tenai ngahar kekele gid artano iman maron kapi aya mau. Gid Israel ti mamaro Isip ngan tibur Gosen, ta tibara tano ngan tibur towaiwa. Be ti popo gergeuga tiwot busa, ta ledanga sisil pare iwot busa. Be Yakob mamaro Isip pirangrangan aya rai sangaul ere igege 5 Aya rai tongara wa iwot buno ere sangaul pange igege 5 Ele matenga inam boloma, tei baba Yosef ga inam pantai keo. Wanggalolo marungan gau, nakime adol bagem ga idio bulek ibu loloyang. Taposa tautau ngapa gau, ngan yau galolo misat ngan gau. Takaro-karo nga tautau ngapa gau, ngandanga gawaine. Irang-rangan yau tayan gau Isip mau. Bewangga namate ga nalanaino toman ngan tibuk-tibuk, yau manta bara patik ga itnan Egypt. Talatayan gau ngandenga toa titayan tibuk-tibuk ngan. Ta Yosef ikeo. Gau ga nakado mambe yau keo. Be Yakob ikeo pan pare berane. Yau manta posa tautau nga garai ngan karonga tuaine. Tota Yosef ikaro posa nga tautau nga garai. Kakusta Israel idol ilaboraga isuluk imuliay ta ilolon ngandeo. Ot nga muga 8 chapter 48. Idioga mure git panwa tikeo pan Yosef berane. Ega, tamami dibal. Tota Yosef ibara ele geri warang-arang arua. Efraim ga Manase, ta tila tigera itama. Tagit panwa tikeo pan Yakob berane. Ega, natum Yosef ta inam pago. Tota Israel ipamatua iga ira imaro imuliai. Ta Yakob ikeo pan Yosef berane. Deo matua soketau iwat pagau ngan tuanga lus ngan tibur Kenan. Ta ikaro posanga kemi ngan pamatuanga gau. Ta ikeo pagau berane. Ega, gau ga nakaro ga lem gergeu ga tibu-tibum tiwot busa ta tiwot alu kapeitau. Be gau ga napantano tuane ga iman lem gergeu ga tibu-tibum at somi-somi ga ilalala ga ila. Mugay ngan nanam naot pagongan tibur Isip. Arawam ipopo lem gergeu arang-arang arua nene. Gergeu to ruane ga tiwot mambe gaule gergeu. Ta Efraim ga Manase ga tiwot gergeu tautau nga togau, mambe Ruben ga Simeon. Wanggalem gergeu etangara muriai ngan Efraim ga Manase, gid eolem. Ta muriai wangga tipota atano pagir yawa kelede-kelede pagau. Lem gergeu muriai at ga tidiot gadio ngan Efraim ga Manase erat. Nakaro posanga tuane ngansa, lologisat ngan 6 Rachel. Ngan arotoy watat nan padan haram gat tala ngan tibur Kenan. Ei imate edap irabuyai. Gita tapa boloma tuanga Efrata. Tanatayan ei edap isale. Efrata ene Bethlehem yera muga-muga. Be Israel igera Yosef ele gerio ta ibetai iberane. Ini saparwa. Ta Yosef ikeo. Ine le gergeu rua toa deu ibada pagau ngan tibur Isip. Ta Israel ikeo. Bara gisiruaga tinam pagau tanakaro posanga kemi ngan pamatuanga gir. Be Israel iya bakapitau. Ta imata igera kemi mau. Tota Yosef ibara gisiruaga tila boloma panitama. Ta Israel ikisigir gai usum papar. Ta Israel ikeo pan Yosef berane. Mugai neri mambe narang-rangan geranga go parema. Be ega. Deu ilongen gau ta nagara yau ga lem gergeu pare. Ta Yosef isu agisirua Yakob ibuliai ga tisuluk. Ta ikor yai ga ido laboraga isuluk tano ta ilolon nganitama. Be Yosef ibara Efraim nganibage watai ga Manase nganibage angas. Ta tila timari bolomapan Yakob toa imataiwa. Ngansa Yosef piki Manase imarin ngan Israel ibage watai ga Efraim ngan ibage angas. Tautau nga Efraim ene geriu atange. Be Israel ipalau rerean ibage ta idol ibage watai ga idae ngan Efraim ilabora. Be ibage angas idae ngan geriu lauta be Manase ilabora. Ta Yakob ikaro posanga kemi ngan pamatua nga Yosef ta iraring pandeo berane. Muga yau deo ton tibug Abraham ga tamak Isaac. Tagisirua tinas nasi yau. Be yau mariala kemi ngan gau.
tua hak popongai ga irang-rangan labone. Mambe yaba imaria la kemi an ele sip-sip. Yau otot pagau mambe angelo. Ta somi-somi yau bara gau mulian ngan danga papaya mau. Iwangga ipaya bungan gau. Belabone na beta yau. Karo kemi ngan gergeu tua ruane pare. Ta yau karo ler gergeu ga tibu-tibu tiwot busa tau tanayai. To berawa tagir panua ka matar nanan gau erak ga tibuk Abraham ga tamak Isaac erar pare. Pe Yosep igera mambe itama idoli bage watai ga irengan Efraim ilabora. Tai wanga itutui mau. Tota ikisi tamai bage tai wanga idol ga irengan Manase ilabora. Tai keo. Apa, ini mau. Gergeu lautau beta eko. Dol bage muatai ga idaengan ilabora. Be Israel itin ngan mau tai keo. Natug gau na watai. Tautonga Manase pare iera ga iwot kape. Ta ele gergeu ga itup-tup ga tiwot busa. Be itar kakau Efraim ga iasale. Ta ele gergeu ga itup-tup ga tiwot mambe alu busa tau. Tota ngan aro towaiwa Israel ikaro posanga kemi ngan pamatuanga gisura tai keo. Labone ga murega ila. Wangga gir Israel tikaro posanga kemi ngan pamatuanga pol ngan gir. Enhega tiwato lem gergeu to ruane edar tatikeo berane. Deu ikaro kemi tau ngan gimi. Mambe muga ikaro kemi ngan Efraim ga Manase. Ngan karonga to bedawa Israel idol Efraim ga ilai muga ngan Manase. Kakusta Israel ikiopan Yosep berane. Ega gau tetap pare namate. Pedeo ga imamara toman ngan gimi. Ta eiga ibara gimi ta alua gimi mulian ngan tano togi tibu-tibu mi. Beau madir garangan am kapipe ta muga-muga ngan gir. Tota napan tano toa aya bere kemi erega imanam. Ene tano toa mugai naparau pagir amor ngan diri ga pandenga ta nabara. Belabone napan ga iman am. Otnya mugai chapter 49. Idiota Yakob ibaba ele geri waranga-ranga ka tinampan tai kio pagir berane. Gimi anam boloma pagau. Tagau gan aposa kan sawadanga ga iwot ngan gimi maitne muriai. Gimi gergeu to gau Yakob. Anam aluplup boloma pagau. Gau tamami Israel. Alongo kemi lek posanga. Ruben, yau lek gergeu lautabe. Gau tinig gargar maitne be napopo yau. Tayau man kilalangan gau urag. Yau eram ga uram kapei tau. Tamarir ga muga-muga. Beau parpar ngan nasinga lem kimnga man beau ima sesel. Tota yau rang-rangan marir ga muga pare mau. Ngan sayau eno toman ngan arawak. Ta pamaya-maya gau kapei tau. Simeon ga itar kakau liwai let karonga lalaire. Tiba para let diri paraungaya. Ta tipaya bungan panua parengara. Irang-rangan lolo kelere ngan gisirua ler posanga mau. Gau ya baere toa panua tilolon ngan. Ta irang-rangan nalongongan sawa posanga gisirua tirawa mau. Ngan sangan led mal-mal ngak tipamate panua. Betina si led tingel-gel toa tiket bulmakau air ilis-lisya. Led mal-mal nga eine danga paya mau tau. Tua taingan karonga lolo isat paya mau gamau. Kau gana patabilin kita timaro alelengan gidlum parengara Israel. Yura am kapipe ga am kakakau ga tisesuai ram. Yau ga gigiran am miri itama-tama gagalir. Betamam ele gergeu parengara ga tikor air ga tilolon ngan yau. Yuda yau mambe layon dai ngapawere. Ta yau rau-rau am masilau tayanyan. Kakusta daigala. Yuda mambe layon ere imata inono masilau. Tatem gatem ngan aya raunga. Yaba eta irang-rangan ikaro ele pes-pes tai ipamas-masi ilolo mau. Yuda gai ikikisi toto-togir mamaron kapipe somi-somi. Ele gergeu muriai gai timarir ga tim muga-muga. Yera kape gai ienono toa berawa. Gai irang-rangan yaba tutui ere ibara imul muriai. Gir alu toa ngarane tano ya iga tilongo-longo yaba toa wa ilinga. Yuda ele wani tau-tau kemi-kemi gai iwot busa tau.
Ta eiga ikau ele dongki aya waro ngan iboga-boga ta ilongan ele dongki denga pau ian tau tua wapare. Be eiga imum ele danga sisir ngan ele wain isul pare. Yuda imata kadlo rua ila singsingia ngan sai iunun wain kapi. Be iluo bode-bode tau ngan sai iunun bulmakau itur isul somi-somi. Sebelum ga imamaro lap matai. Ele lab aya igal kemi-kemi ngan gir waga tirudungan. But ngan aya tano ga idio bolomangan tuanga Saidon. Isikare mambe dongki ere iura kapei. Begitu lua ienono ipawea ipakulupuei, tai idai imarir mau. Eigai igera ele tibur erai ngaya kemi ga aya tano kemi ngan maronga. Tai iura pakpakya ngan karonga naurata. Bemuriai eigai iwot payayanga sapayan, tai ikaro naurata kulupulupu. Dan gai iwot eba patutui ngaposanga ayangan ele panua. Ta iera kape mambe gir lum parengara Israel. Dan imamaro edap isale mambe mota aipel. Wangga gir panua paraunga ar lerlarongan os gatinam. Ega iduk ta ingot airigu. Ta os tomangan itama gatitapan murir gatisuluk. Maron nasanga-sanga yaungan baranga gau mulian. Gir panua lublub nga ar gatinam di parau pan gat. Be eiga ikoli paraunga pagir, ta inas nasi air multai ilaro tatangir. Tanaton aser imona kapei. Eiga inonono gir anga kemi-kemi toa gir mamaron kapepe tikim-kim. Naptali mambe meme sak-sak ere. Inas nasi ele kim nga muliantai ilalala alele. Ipopo gir gergeu kemi-kemi. Joseph mambe waro-waro wain ere tiarum bolomangan deu mata. Ta itau-tau iwot busa. Iboga-bogai iwot mamarai. Ta iluga-luga daranga aya ala. Gir panua to tipaparau ngan pandenga tiwangga tirawei. Ta tikaro parau nga matuapan. Be ikikisi matua ele pandenga. Ga ibagai samimi mau. Ngansa Yakob aya deo toy iura kape tau. Idol ibagai gai idayangan ngan pamatuanga Deu tuane somi-somi imari alangan gir Israel. Be mambe lerpat matua. Yosef tamam aya deo. Yau am luanga. Deu matua soke tau gai ikaro kemi ngan yau. Tahi ibabara danga kemi-kemi gai ilapago. Ele pamatuanga ngan yau gai tap-tap Mariam bai gai isuluk. Gai iwotot tanoyai gai idae pare. Lem tainega masilau mud gati popo kemi gati parurur lerkergeu. Gau tamam naposa kemi ngan pamatuanga go. Begir danga kemi-kemi toa nakeo gai yau bara. Ene gai iwot kapei tau gai yasal gir lusi kapepe laborat. Gir danga toa kemi-kemi ne gai yasal gir danga kemi-kemi toa tibu-tibum tibabara mugayai. Gir danga kemi-kemi toa ngarane gai iwot ngan yau Yosef. Ngan sayau eram kape ga yasal am kapepe. Benjamin mambe kawa sak-sak eren. Gaisala ilangan rauna gir masilau tiburaya. Belailai ipota-pota gir danga tua ibabara. Ewa gir lum sangau ligege rua to gir Israel. Nganaro to ewa tamariwang gai mate. Karo pusanga kem-kemi to berawangan pamatuanga gir. Tagir kelere-kelere ar pamatuanga itutui ngan gir. Yakob ikaro pusanga to berawagakus. Tai ren-ren pagirele geri waranga-ranga berane. Tetap pare gau gana mate tanalangan tibur togir lek panua mate-mate. Begimi manta atayan gau teman ngan tibu-tibug ga tama-tamag ngan pat kapi aya baba ngan tano ton Efron yaba it aya. Baba tua wa yenono ngan tibur Makpela boloma ngan tuanga ton Mamre ngan tibur kapi Kenan. Mugai Abram yuwal tano toa toman ngan pat kapi aya baba pan Efron yaba hitaya. Tai iman Abram aya ngan tayan nga ele panua mate-mate. Ngan denga toa titayan Abram ga yarawa Sarah ga Isaac ga yarawa Rebeka. Begau na tayan Lea toa ewa pare. Tano toa wa toman ngan pat kape aya baba Abram iwol pagir it.
Yo Yakob irenren pagir berawa kakus ta iso iya ire mulie ta irara musonga pakelere gai mate ta ila yeno toman ngani tutup. Otka mugai chapter 50. Be Yosef igera itamai mate ta itap kaira itamai gogo ta itang gai busumi papa. Kakus ta Yosef ikeo pagir panwa kemi nga dibalar ta tisa madanga iwar kemi ngan Israel ipat ta irang-rangan ibu ramau. To tagir panwa kemi nga dibalar tikaro to berawa irang-rangan aro sanga ulpange. Lalaire mambeled nasingangan pasoko nga gid mate-mate patir. Tagir panwa isip titang-tangan gairang-rangan aro sanga 5 sanga ulrua. Be marong alolo isataya kus ta Yosef pilai kio pagid marir ngaton maron kapi berane. Wanga lolomi marum ngan gau nakim gimi akado lek posanga ilapan maron kape ga bedane. Boloma ngan tamaki mate iposa matua pagau ta nakado posanga tautaunga pan ngan badanga ipat ga ila natayan ngan denga toa ikimi motean ngan tibur Kenan. Tota nakeo ga yao longo gau tan nala natayan ga kusta nalua gau mulian. Ta maron kape ikeo. Ya manta nasilem posanga tautaunga pantamam ta badai ipat gala tatayani mambe ikeo pagongan. Tota Yosef pilangan tean nga itama. Begit marir nga ga payanga ton maron kape ga gid panwa kape pi icipar pusa tila toman ngane. Begeria wakelere ton Yosef gisingara arawarga led gergeu tila toman ngane. Begir gergeu gereire kekele gid tirio ngan tibur Gosen toman ngan gid sip-sip ga memega bulmakau. Begir karis ga panwa tirai ngan gid os pare tila toman ngane. Ta tiwo tipom kapitau. Tila tiwot ngan tibur atat to aro ele parangai ngan yau Yordan. Tibur toewa gid ata tilelean wita ya sakirkir ngan. Be Yosef masin tila tiwo toewa ta titang kapitau ngan Yakob. Be tidio toewa ta Yosef pinasi karong alolo isataya irang-rangan aro 5 garua. Tagid Kenan ngan tibur toewa tigera gid panwa titang kapitau toewa ta tikeo. Gir isip titang kapitau ngan apa imate. Tota tibur toa boloma ngan yau Yordan wa tiwato yeda Abel Mesram. Tota Yakob pele geri warang-arang atikaro mambe irenren pagir ngan. Tibara ipat kaila Kenan tatitean ngan pat kapi aya baba ngan tiur Makpela boloma ngan tuanga ton Mamre. Mugai Abraham iwol tanu toa toman ngan pat kapi aya baba pan Epron ewai itaya. Ta iman Abraham aya ngan teyan ngaele panwa mate-mate. Titeyan Yakob gakus ta Yosef toman ngan itar kapi piga panwa tongarawa tila toman ngan gid tilwa gid mulian isip. Be Yosef itar kapi pitira mambe tamari mate ta tikeo. Labone ga marongan. Kado Yosef ilolo ngur pagi tamaitne. Ta iwanga ikoli karo nga papaya mau toa takaro ngan mugai. Tota tiabalan posanga kay lapan Yosef berane. Mugai ngan tamara imate, karo posanga ere pagai. Ikeo ga gaya karo posanga pago ga berane. Yosef nabeta matu ayao. Samum tadim kabipe ler karo nga sasat, tua tikaro nga neao. Tamara ikeo to berawa. Tota gai paya nga ton tamara aya deo. Abeta yao berane. Irang-rangan yao samum lemai karo nga sasat. Yo Yosef ilongo to berawa ta itang-tang. Kakus ta itar kapi pitila tigerai ta tido laborar gai suluk tano epan ta tikeo. Ega, gai lempaya nga sapayan. Be Yosef ikeo pagir. Amataud mau, gimi awanga gau deo, ine mau. Gimi awanga payabungan gau, be deo ilongian kadonga tuane ga iwota iman leda kemi aya. Ngan sa iwanga ilua-lua panua busa ta irang-rangan tamate mau. Ta gimi agera danga kape tua deu ikadoga iwotne. Tota amataud mau. Gau ga napan-pan gimi ngada lemi gergeu ami anga. Ta Yosef ikarapusang ameles pagi to berawa ta ipamatua lolor. Idio ta Yosef imamaro isip toman ngan giria wakelere panitama.
Imamaroga irangrangan ayarai buno ere sangaulere. Gera ele sasato Efraim itutut tipopo. Pegit geruton makir to manaseinat. Git tidio timaro Yosef ibuliai muriai ngan nari popogir. Tatiwot mambe Yosef ele geriu pare. Idioga muriai ta Yosef pikio pagiria wakelere eiton berane. Gau tetap pada namate, be muriai deu gai ilua-lua gimita ibadah gimita atnan tibur tuane ta alangan tano tua mugayai ipusa tau-tau ngapan Abraham ga Isaac ga Yakob ngan. Kakusta Yosef pikeo. Gimi manta akado pusanga tau-tau nga gadai ngan kadonga ga waine. Wanga deu inamangan luanga gimi, manta abada tua-tuak ta atnan tibur tuane ga ala. Tota Yosef ayarai buno ere sangaulere tai mate. Akusta tisama ipat ngan gidang ayuar kem-kemi tai rang-rangan ibu ramau. Ta tido lipat ke irurungangan ribri pere ngan tibur isip.